Makericho nyakoronga jwanga tiri weche matimbre county Manandi kama maromo jodak Alpha Beach makap konoi ne kar chung'od bura ma Mgwen e county Manandi odhi ng'anyo ka giseo chenro mar gedo mano marapaya e gwengego. Jodak go ne ochokore okiny makawuono ka giyanga chiedh nade magisebedo ka gikale kalore gi rach mar apeini makono. Jodak go bendo yango ni gisebedo ka gichoko omenda kaka jogweng' mar mondo mi ober goda peinigo mar mondo mi gikonyre kinde magiyuda chiedh nade kaka mano mar tero jotuo e ute thieth e kin chenro mamoko ma pile ka pile. Gisane gimedo ni dwaro margi osebed ka ithiro gi jomoko ma bende wuok e gwenge makono ma bende ok dwar mar mondo mi yara peini makono. Inje wakati inaponyesha hakuna mahali unaweza pita. Hata unapoangalia kwa wakati huu gari ikikutana na mtu hakuna mahali unaingia na ni mwanadamu na gari. So kile kitu tunalilia hapa ni kwamba hii njia iweze kufunguliwa, na sisi kama wakaji wa hapa tumekubali. Serikali haina pesa, so what we want is just to send as a fare so that surveyor tupime njia na kisha pima we take the necessary action. Kwa hivyo tunataka haki ya raia, tunataka barabara ipanuliwe. Si kwamba mtu alichenga joo ama kuna machani chai ambayo iko kwa barabara, na si shamba lako mzee. Utuachie shamba yetu, barabara ipanuliwe. Wakaaji wa hapa wapate kufika town ama kufika mahali wanaenda. The same day enye barua imetoka, simu zikakuja. Tukiwa na Madam Chief tumekaa hapo hivyo, masimu zimekuja wanathreateniwa, wanaambiwa huyu jamaa amepita wapi mpaka hizi documents zote zimeenda through. Huyu jamaa amepita wapi? Hiyo barabara haiundwi. Sisi ndo ni wenye Nandi. Mimi nikauliza Madam Chief, kwa nini huyu jamaa tuambie power belongs to the people? We are the persons who are being taxed for them to be in that office. Kwa nini mtu tumeenda to an extent tunatoa pesa yetu ya kuunda hii barabara, lakini yeye ameenda anablock kama nani? Na koromga jwang jonyuole county Makisii ojiw mar mondo mi osir talanta mag nyithindegi kapod